Posebno mjesto u srcima svih pravih zaljubljenika u modu zauzima vintage, a danas vam otkrivam jedno magično mjesto prepuno predivne modne povijesti. Vintage stil sam zavolila u ranim godinama kad sam bila tinejdžer, jer sam od uvijek nekako željela da budem drukčije. I pošto su se po dućanima nalazile sve dosta slične stvari, kad sam prvi put na buvljaku otišla i upoznala se sa vintage odjećom, nekako kao da sam čarobni svijet upoznala, jer nikad nisam takve stvari prije bila vidjela. Čim sam u nekom gradu, prva stvar što tražim je da li postoje buvljaci, da li postoje vintage dućani i ako imam neke kontakte što se sa tim bave, uvijek je jako aktivan naš kontakt u smislu da često i zamjenjujem sa prijateljicama, sa stilisticama. Second hand i vintage su jako drukčije kategorije u smislu da kad mi kažemo vintage, mislimo na odjeću, na aksesuare i tako dalje, koji imaju barem 20 godina povijesti. Vintage je riječ što dolazi od vendage, što je francuska riječ, što je spojena sa vinom. Što više vino stari, to je finije i to se odnosi na odjeću. A kad mi govorimo o second hand može biti jučerašnji, može biti od prošle godine, može biti brendiran ili ne, ali nema tu povijest iza sebe i često se radi o industrijalnoj odjeći, a ne sartorijalnoj, tako da to postane možda isto jedno od najvažnijih razlika. Pa, ja mislim da najveća greška u relaciji sa vintageom je da ljudi često misle da se radi o robi za ljude koje nemaju dovoljno para ili da se radi o odjeći koja je stara, koja ima neke defekte, a to u stvari uopće nije istina, jer u vintage se mogu naći takvi komadi koji bi sad mogli u muzeju završiti. Zagreb kao vintage destinacija u stvari je jako interesantan, ali je još jako sakriven, u smislu da i ljudi što žive u Zagrebu ni ne znaju koje blago imaju oko sebe. U Zagrebu i kultura vintađa nije još eksplodirala, dok u Italiji je možda došlo čak i do inflacije, tako da je jako drukčija situacija i in progress po meni. Vintage komadi su posebni od ostalih jer imaju priču, jer imaju povijest, jer imaju kvalitet materijala, boja i krojeva koji danas nisu mogući i naravno vintage odjeća je unikat. Jako je teško naći nekoga što je isto kao ti obučen ako staviš nešto iz 50. godine, 60. Često mi se dogodilo da nađem komade od kojih mi je jako teško bilo odvojiti se, samo što kao u svakom poslu treba velika autodisciplina. To je jedino rješenje. Odvojim se, ali zauvijek ih volim. To ostaje. I zato uživajte u kreiranju vlastitih modnih priča, jer pravi stil ne leži u besmislenom gomilanju novih krpica, već u karakteru kojeg vi s vremenom dajete vašoj odjeći.